Hindi ya mucemanio wa hamwe uria uragomithanitio ni kambuni ya utambia wa maĩ kaunti-ini ya Embu niyo Ewasco. Onjoria maugite gicunjĩ kia 75 kia mbeca iria mararĩhio gũthĩngĩcĩra ũngania na ũramati wa gĩko gĩa sewage ni ũndũ ũmwe na kũherithia mũingĩ na ahũri biacara arĩa mahũthagĩra maĩ maya. 3 units Mereni, if you multiply 46 by 3, that was around how much? Sasa mweke 175 times 3. Hii imekuja ngapi? I think you can try and figure out how this sewer cost can come down. Tuaitwe, tuulize kwani Embu ama turudishwe ile vile tulikuwa hata tukaitea ituregesho kidogo kidogo. Lakini hii pesa tutalipa aje? Kwa sababu sasa mimi nashindwa. Hiyo nilishindwa hata nikulipa. Ninajaribu kulipa, ukashindwa nikulipa ama nikasitarafuga. Kambuni ya Ewasco igomithanĩtie mũcemanio ũyũ kũrũmĩrĩra makaya megiĩ kuongerereka gwa thogora wa maĩ ma o mweri. Ndeto ĩrĩa ĩrĩkanĩte thogora ũyũ ũkĩongererwo woni wa ahũri biacara andũ akuruhanĩrio ũrĩa kwagĩrĩire. The public participation still raises a lot of questions. Because in very many cases, you may call somebody from the market who is a trader. But if the chairman of that market is not informed so that he can disseminate the full information to the general community in the market area, then it still has a lot of questions. Tukiomba tafadhali MD. Hiyo ni maombi yetu kwa sababu hii naye hii sewage naye inatulete sijui ni nini. Kwa sababu sasa nikihesabu 80,000 na ile ka hoteli iko naye hapa kasa hata sijamaliza hata mwaka. Kwani per month per day inatumia 1500. Ona kuhana uguo urugamiriri wa kambuni ino ya Ewasco ugite nduri na uhoti wa guthogana na njira o yothe marihi maria magathikitwo guku kwambatira kwa wonjoria kemiko cia guthondeka sewage na hinya wa ciringi ya Kenya thoko-ini cia kimabũrũri onaguo kigwetwo gucangira kwambatira kwa marihi maya. Kemikali za kutengeneza maji zimepanda bei kwa takriban 300 ama 250, na kwa hivyo unapata ile pesa ama ile gharama ya kutoa maji mita moja imepanda kwa mahali pakubwa, na mambo mengine ambayo yamechangia ni kama vile mifereji ambayo tunatumia kurekebisha maji ambao kuna maji inayotoboka. So hiyo mifereji imekuwa juu sana. Kumana na ndeto eno amwe ya ahũri a biacara makiuga makoretwo makĩrĩhio mbeca ici cia gũte gĩko gĩa sewage thengia wa biacara na maburoti mao gũkorwo matanyitithanĩtio na mĩtaro mĩnene ya gũkua gĩko gĩkĩ. Rĩu othe makĩenda marĩhi maya mahũndũrwo kuma gĩcunjĩ kĩa 75 harĩ 100 nginyagia gĩcunjĩ kĩa 40 harĩ 100. Saa hii juu mimi ninalipishwa hiyo siwa na sija connectiwa siwa, hata ikiwa imepitia hapo ni lazima mtu ikiwa imepitia kwake kunukiwa na siwa alipie. Na si ati ndio ruvu mzuri unanukiwa na siwa unalipia na utumii. Kama vile Ruth amesema, mimi ninaweza sema if there is a chance for us to do a public participation, it is good that such a thing could also be given a chance. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.